Anyang laki din! Bakit? Rumwara kaon? Sa dinumanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kat mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapa ulti adu-adanaw ijay taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki, di ano malayaws, tapno nabasa ti daga, kan nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya, agdigos ka iti taltalon? Wain, ay uhusto ka, bakit? Agdigosak iji irikasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta di ti karuutan, Rosana. Awan ka di tinakakita ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan na, dak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumot abalo ak itinabiyag, kan si aasawa ka mat. Awan ti rumbeng pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. Makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? My kaman kiti. Ay, naunay kan. Agtutur ka mo't Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak mo't laadagosan. Mailiwag naminin kan ka, Rosana. Ay nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiampi ka. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedring. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, unak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedring. Kanayon kalaki din nga agpadanom. Ang mga numalabas mo ti agpadanom, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amain. Rinabi mapan ka agpadanom. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nagjakit ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni jitalon ko, bakit? Rinabi ka mo't na mapan ichitalon mo. Agina ka mo't Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi, tanalamlami ti panawin, bakit? Saan ako na amarigatan? Wan nga mapuyatan ka mat lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Anusa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkan dito at ani. Ay, Maria ka. Adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noad na tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungpat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
Ituloy takit din tararami din tarusana. Ay na di nakagkan dito ko lakmat. Maria kak Pedring. Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapa ka arimwara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatang agtubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka, pari Pidring. Nagaget ka mapanijay talon mo, nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumet ti maapit ko, ngem saanen. Tuladan naklata tapno adunto mat ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanakaw. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan, tamok tararamidag. Agina kamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Ara ko panakman mo't Kakaiso na saan ka pa nagpadanom ita arabi Parbangon agtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Ara ko panakman nga ron lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kayat ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin Pedring. Sapay ka digbigos ko. Nagbangloak. Jak pa'y masango ita, bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandanin nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Nimot Pidring ti tataulan ti asaw, bakay? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na katrabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apasit ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabiya mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay na, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay na, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak matan kan ka,
Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka man, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga nood at tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunaklakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawisiwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapwam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang iti naima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumeng mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan iti sa balay kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslad da kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan. Kat, kano ka ngay nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbunga dan tulata. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatangag paiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit. Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yung taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ngagpadpadan no talon mo. Awan, ti sakit kaw. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo ki din ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin dito kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit mo asawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Duwan abulan sa anak-anak sa ngaili. Anya? Juan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasabak no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amis mon ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kaditi balay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imad mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amareta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano pasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan ak pa kahit. Ay, nailawan kami lang. Sikati ayatay. Nailaw ang tarupam. Tagtag numalpasan ti amin.
Rin! Saan, Gina? Ay, pakawanin na kaon. Ay, jakon ulit ang tinaramit ko, bakit? Talaga di mon maulit inaramid mo. Gapot ang makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin tati amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ah, Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! ay, saan? Ay, di na ko maparawam. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talang. Masikuranak dito'y balay. Iswarom warak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha? Abalayan Mariette. Wait, wow. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang dar-aramita mabalayan. Umunagtan di ta balay. Nagpudaw ang lopo mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di ta balay. Abalayan. Sige. Nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaan. Adtaw ti cellphone ko, abalayan Mariette. Ipunbok mo ti number mo. O sige, mutoy. Ay na, naglamuyot ti ima na. 09, 110, 0. Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito'y balay ti katuganga kalalaki. Kat,
Anya ko mati iti dayta. Jak mat imbaga ama di nanang. Ngam damagak laang mo't tanaga pungarod ditoy. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day ta asasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana main love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tainak iji tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mo't papanak kita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya jay nakunakanyak ni Rufa akaaruba ni Abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni Abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kate, dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni Abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga ingka kumustaan ni Abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, tin na ko ni karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti aputa Abalayan. Wen, abalayan. Na. Anyan tilangan ni Abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita, anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha, Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbayin na mangi-display iti kinasexim? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam Abalayan. Saan na pala yan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Gam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi, Abalayan. Ay, ano pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman nag-itipan na ngawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo ang nagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na. Yan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa ya bakat. Nagsiksiyak to, pa'y.
Wanan. Basta inuman yun to. Ta makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na, adadaman na pumintas sa nuuminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwen abalayan. Wala, may kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwen abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Ta inak pay agsukat ta agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli akbet na ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadam lakay. Tanagdegos ka pay. Nakapulas ka pay iti pangruar. Sakat. Nagbanglo ka pay. Papanamaya. Di talang. Malangarod. Agmerienda ka pay. Adali notok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pa'y naramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramanamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan, mabalin ka di rumwarta siya paminsan. Rumwarta? As in date? When? Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan ay rumwartan. Intan agdait. Isa na balay ta nakapula siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini amagmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagang kinkwana. O anya, abalayan. Napintasak ka di matlang. Wow! Ay, nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo, balayan. Ay, inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay, uwi na balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan.
Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Arumor takit din. Takayat kumatiag pagna. Sige, ay na, intan, balayan. Amom ka di tinasao kanyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan amom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwar iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito yung porke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga agdiso iti pingping ko. Ha? Huwag paisaw. Nagmayat balayan. May nariknak ti angin na kaslamang agkadagiti pingping ko. May ay na, nagmayat abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Akasla. Or-orayam niya. Ada mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot na balayan. Umay ka kabalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo Atapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. No pudno, no saan. Tricia. Abom ka day. Anak karag-rag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar dito parke. Ura siya, kabalayan. Naragsakat mo't. Agyaman akmat, tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kadwak nga pagna. Abalayan. Oh, apay, abalayan. Perperengenak matan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa.
Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo abalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan. Nagima sa talaga ti hotcake mo abalayan. Paggugustok launay, paboritaw. Sige laeng, abalayan. Mangan kalata. Uwain abalayan. No mabalin ko bakit? Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din aya, abalayan. No anya laditan ti sasawam. Uwain abalayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? Ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din aya, abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan, abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan ano aramanan, Dalton. Aha! Nan? Sige man, ramanak man dita hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Pe! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko aramon na. Ngam di mo pa'y pagan ano aramanan. Ngam day ta napait a hotcake, kanom? Kwa, ilyang, intan, agawitan. Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet, ngam ti hotcake ko. Ha? Ha? Kwa, Sumongbat ka! kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet, ha? Apay, na-inlove ka ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro, napan kayo pa'y nag-hotel anya? Sumongbat ka, di ka guli maklatan! Sana pudno tayo ta. Sana pudno, ilyang. Intan, agawitan. Ha? Si kapay nga abalayan ko timang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hotcake mo, anapaeng? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparikaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang, agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami laang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Sakbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin abalayan Maria. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na balayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaeng.
Jak to pa'y inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko dahi tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam day tabaray. Wala, ngamin, baknang ni bagat ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Nyo? Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagat ko, sigaw da mayor di lugar da. anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko, kunak tumay. Anak takes mayor ko naman. ay ket na saya at ano kas tabaray? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No ni bakit ko? Awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga ammo na madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arot no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamin, baknang. Anya? Unay matanday di agayim mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho ni. Isulat ti ibagbagan. Ulit-ulitin na. Makarangrang pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan kunak Ay, katun baknang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan. Saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas jay ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbagana. Kas taunay di panangiday dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod. Maumak iti kas jay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas jay apa nang idaydayaw na iti kinabaknang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George ay na, makaumamit. Amon pare, no kas jay nga aginong tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas asara kon. Panagkunak ngamin. Iso ngay bagbaga na dayay. Gapot ati panagkita na kada tao kat nakurapay lang. Ay, husto ka pare tomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare.
Ay, itaban pa'y nga adda ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi George. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, sana kami na nagtrabaho. Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabanog mo ti bagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak na panog, tata. Talaga asa anak laan na pan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, wenno saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, unak to man. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya? Agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man. Ah, ay katuon ah. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige. Ay ngam na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang, wano iso ti kabaknangan. Nasken kadipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayem na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na, apay pay lang araw nga agpakpakarigat a makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pa'y pangas na amin apangas. Wen gayam pare, madamag ko man. Jay baby apotot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Ah, kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo no kasta? Ha? Apay kumakaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ado tinakaibaga kanya kiti kasta. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh, May salaalata kat umabot iti 1,000. ay oray man no aribo pare. Saan kami ngagparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak laki din no apay asal salud-suden, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa ilalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga agyaw. Wen nga rod.
Nuapay mo't ngamin nga adda ti tattawa kas ken kuana. Addan tulat taal daw day a George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Kat tunggal adda pagguurnungan tayo. Kat iso ti bagbagana. Ha, makauma, makarangrang, salbag kiti. Anyangay nanang, ipatuloy tayon da ito'y balay? Wan anak ko, adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kas na nanang? Kat asino nga'y ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang? Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam, no nga'y daben ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramiden da ijay syudad. Wan nga agpaisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo mo't tayo trabaho tayo ditoy. Amangan no kaya't yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di probinsya, pare. Balay mo't lang pare. Balay da bakit? Ay katuna pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlanap napan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang laan. Amang ki di mo no duwagasot laan, tiag malang. Unay ka mo't pare. Saan mo't No mano titangdan tayo dito, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot idi agar din laang ti pagkukwartaan da, pare. Huwan pare, natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kasta ya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba laang. Ay kahit tala, makiumayak ka da kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot laang, akas kin ni bakit ko. Ha? Anya, mapan kamot iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mut da iti asawa ni Ben. Lubak nang damot laang, akas kin ni bakit ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga, amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha? Kitag man, no saan amabitin ti budget da? Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Aday ta, adata yun dito, ikukumparay. Adayo ka di pa'y ti pagnaan tayo. Di talaang bangir, di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo? Pare, naglawa mo tim na ito agarding. Ha? Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo na. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Makitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan mata pa nang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mait. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito yung mula da, no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng.
lapagaro ko na baknang gayam ni bakit mo paray. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardinda. Kas itinako na kitay pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ha? Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madlaan ti taltalunan da kahit. Anya? Wen pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kay kamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da, ngem saan da apangas. Paray. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imayak, nalpas mi mutan niya trabaho mi ijay syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di mat. Kinapudno na. Magustuak ti biyagyo dito eh. Ha? Uwain kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biyag. Naglawa mo't gayam ti garden niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito eh. Baknang a pamilya ko naman, maray. Kat, baknang mo ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka no maday tati kanayon mo nga ibaga ka da, Ben. Ha? Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yo, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tuman mo't ijay, pare. Tapno makita mi mo't ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso ka saanay, kumaray. Ay na, mababainak ka talaga kada pare, Ben. Kun Carla, pare tumboy. Ha? Tabay. Anya kumangay ti pagbainom. Ay, mababainak. Gaputa kanayon ko idi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda maggayam ti talaga abaknang. Katuan mat ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Oh, anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwan nga rin. Mababainak ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin a mayor, kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikat. Ngam ita, nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwon no nakurapay ta asawa. San arumbang nga iwaragawag. Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanlugan da timbak ng da. Saan mo't? Ta nagtaod laang iti kinakurakot. Pare, Ben. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko, hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare.
Ha? Naglablabasak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Ti nakaikamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang da bakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay, pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw, pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo matam mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din. Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ha? Ay, kwa. Awan, ara, bakit? Adayay, bagak. Kat awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikamanan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka. Kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat. Di ka makaid na. Ti kayat mau, ag sursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak agkulkuliglig. Hoy, irong abarra irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya? Papanam irong, rabein, rumwar ka pailaang. Mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, agkuliglig ka iti rabeay. Tasana na pudot. Ang damot silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan agkulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas di kuliglig. Ha? Anya, nagganas ti mapan agkuliglig kunam. Ati kaya ko sawan. Nagganas ti mapan agkuliglig. Nang rona no at damakang malmo at tukak. Anya, Wen, nagdadakkel ti tukak ijital talon. Barbasan pa ya tukak. ay laklakayan, at daayamot barbasan atukak. Ada. Awan! Ada. Awan! Ada ko naklangaroten. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan atukak. Jak pa'y nakakita. Sika ti saan pa ya nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya, Ada pa'y tukak ngagtagoob. anya, at daayamot agtagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangaroten. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak? No ada sa bali ang makakita kan kwa na. Anya, Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. anya, ay laklakayan. Ay dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidaan ta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi, nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jibalay mi. Amumatan ti ugali ni Ara nga asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew!
Apay anagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila ba kaet? Apay aya, Idepam data flashlight mo. apay nga iddepak. Basta idepam data flashlight mo. Oo, sige. Iddepak kun Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay, di mo makita data kuliglig ni tatang. Apay day ta kuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, weno tsaa? Jay ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. O sige, 1. Urayan yung jay gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga agawid kayo jay balay. Wan pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig idi rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig. Para bangon matin no agawid kayo. Naglawa nga minyo kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabannog. O, adtuyan ti gatas mo, tatang. Mangyaman akmila. Ala, agigop ka iti gatas, tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di tapilo. Ay, kwa. Awan, tatang. Lipatin yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa itibok mo. Irong lakay. Ken, saan kala nagpakolor itibok? Nagpapedicure ka pa Irong lakay. Ken, saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa Irong lakay. Naka-make up ka pa tinaposkal. Irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakawn. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway paribalkot. Kasla aburido ka pari Irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, ada mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, amangan no amuna meten nga dakulkuligligam iti rami pari Irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari Irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikinina. Kasla balasang akapuros no umisam pari Irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. Lukatamon tiri daw. Ay katlo katamlata alakay. Ha? Na. Inusubumot ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sanak sa narumwar. Ay, kunak man no adda papanam. Ay, narumwar ka kidain. Saan matkit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kayat ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakop talangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayin na kanjay kasi narakmaw. Iya?
Apay adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga menen, adda mo ni Ara nga asawa. Labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta. Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na ma, very good. No agsina kayo kin ni Ara nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas pari irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasiksi. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagartumam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukmat nga asawam? Eh, nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari iraw. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibang kagminghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patag nga ramidan na ah. Pumanas siyar mat da bakbaketan. Sika nga pari iraw. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok ah! Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y day ta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Anyat araramida mi jay daya. Ay, nangibagakan ka amap-mapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan lang amapan ag-relax ti ar-aramidak ijay bangkag. No dekat mapanak pa'y ag-work-out. Anya nga, ag-work out. Agtugaw, agidda. Anya? Pariraw, asino ti sapsapulam? Ni bakit ko ngay pare, nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya? Surutem lata ijay daya ah. Amangan no adda ijay ni Ara nga asawa ang pari iraw. Ay, anya nga itiramida na jay daya. Diyaka mo ah. Nagpintas mo ta nakita kita nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Mga no da sa baling araramida na. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or-orayak, jay mga rado kanya. Kanya, mga rado kan ka kunam. Wan, irong. No adakol kuligligam. Adamit or-orayak ang mga rado kanya. Ay saan? Agawid tan. Ay saan na mabalain? Apay, si Kalaang ay ati makabaal. Ha? Ay saan? Di mo aramidan day ta. Ay ay, bakawanan na kon. Ay, Madi kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak among nga da babaem. Ha? Unfair ano kasta irong. Si Kalaangan nagragragsa. Ha? Siyak mo ta. Ay, bakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka agpaparado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya? Ay, pangaasim. Bakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.